أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من تنكوني نعماما وسيدين قرمانو سكه من تنكوني ترنغانا نيوغما آيا غرما وكويني قرغان دوكتا آسكه من تنغا kembiranga ola lakeke harsa oni dangitay kingani badiru dungonunga sahabanu benuga shere badiru khurayndi do Allah harembate kembiranga o kamuna kun qisanu sa'u atarongama kemira omaremu Allah haren sahaba qore gono ken shere badr khurayni wati genda salamatu bun salama sayyidina salamatu bun salama bun wakhsh akenda badr gajangero Allah haren bate gajangayo khawno wati ghazwatul murashi ken gajangi munafiqun gabe qore do islamun bate ken gajangere ken gajangai hakar yang gande saura igra garen sau oma aisha tu gajaranga ar safwan ken kinganya gajangai beri wati ken ra ghazwatul murashi ken gajangai kibare wadangi nafi kundigi ken abdullah ibn ubay ibn salul kibare wadangi radiyame go Allah harendo sahaba nun dangani ma qur'ana ayan yanka na ken diga mesembendi ken birenga ken sababu ogana ke gajan ke orna detail ni na sa'ata ronga ma ko muradu ngani kebe gani salamata bun salama qawara bego ay men kama ke gajan ri kena ghazwatu murashiya woni kenya sa'u ataron kama Abdullah ibn Ubay ibn Salul Quran ayan ka agar diame beko na ken kuna Allah renda agati la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna la'azu min halazalla kembiranga ti ugana sage wallahi ugana sage kata madina ti ser qoru tukungo ser lombuni madina de binawani amura dungro Allah rendi sahabanuye te kunyan ser longa kembiranga Qur'an da jabi walillahi al'izzatu walirasuli walilmu'minin ila akhir al-aya kembira kenya watibe aga sabati nan tara diame keko kembira senna umarute Allah harenda ngani ti ikewo yugoto ana kenya mari kenan ga Abdullah ibn Ubay ibn Salul qanima tigenta sagene few magantara yungulangorni kenni koyi ken salamatu bun salama radiyallahu anhu umar ta Allah harina ken kai katai tiken gonin ta sagene few magantara yungulangorni katai kata Allah harina kenai Abdullah ibn Ubay ibn Salul ay mere nyugo ken Abdullah ibn Ubay ibn Salul aray ken qurayndi are nyugo ni sahaba sire sahaba nyanama kemra kenti Allah harina ngani aganta suruna halani keme warara ike wara yunkulan kutu na litai na sabunya agana sirata na wara kina ni ike hawa yunkulan kutu dongu iwo kana igana kenter ntengari shetani na maririri ina ma kenkari kengana ya iwo garamajiga onu kitana ken sabura Allah rini me warara imen ga yunkulan kutu ira worni kemra Allah rinti iya he Abdullah ibn Ubay ibn Salul ma tunatono tira iya hama kembre keni salamata bun salama kewa yugo sagaun ko ini Umar wa sher ne ta yugo sagaun kenanga ale sahaba tanono kemra sahaba tanono kebe gani salamatu bun salama ya ta fati madina na wunto tanyere arosino nagati afati hijra tanati arosino krai kembiranga ila suturi baqiya qawrunkani kenna ale sahabata no wati kenda rafi'u bun yazid ken khani badir dungewi kembiranga tarhu gum ma khibare koni akenyi menkamba kenna ale sahabata no wati kenda ubadu bun bisir
Abbad bin Bishr radiyallahu anhu kenni Badr dunke. Abbad bin Bishr bin Wakhsh kenni Badr dunke. Kema tarogo munda ko nanti afati Yamama ngajangende. Afati Yamama ngajangende kena ghazwatu Musailama. Afati nawunto tanawati arsuno kragi. Afadna wunto tanawati arsuno kragi. Allah arengra sirebe no qikata Kabu bin al-Asraf yora ken qisan sawataron kama. Allah arengra sirebe no qinan tundiga khane maigra ne baki karangandi na yon kulangutu kembere na ke sahaba okuni keni Abbad bin Bishriya aken ta khanyi kundi kembera Aisha gara kon nanti sorosi kibe lansar nundi ti ser khorunyani kembere ngai suka mando ba qabla baneri ora ken sawu ataron kama kembere ke sahaba atakhaw kundi Aisha tu ummul mu'minin ati sorosi kiwo gili lansar nundi ser khorunyani ihinnan qorala hare ma musri wa allan kumyani kembera kempan hana ken Sa'd bin Mu'az radiyallahu anhu ahilani ken Husayr bin Hudayri radiyallahu anhu askani ken Abbad bin Bishr radiyallahu anhu kusrosiki kusuni banu Abdul Ashal qablan sirunya ken ausungonga kembra Aisha tihilla khari ati kotay goyi sahabanu li Allah hare mangya wurondi iri sunga Allah harendi sahabanu jama iri sunga Allah harendi tike muronya uro ayi abiten kote mosiri uro ke abiten kote mosiri birambe masala nga sanki sahaban sudiga idigare kembela kebega ni Abbad bin Bishr aro Husayr bin Hudayri ikunya yi kilibane kembela Allah rakaba ko yonyura iwodi kenda karama Allah gana kaba konya Allah nkomunda himenu ga tin nabi yumui wodi kun kalenda karama dongo Allah gana ya nabi yumunda wodi kunda mujiza kembira Allah gara kabago be nyura bitenyari Allah ranya isoro hili dubane qur'an kusaga bu aguman nonenga komi ambulu mo kembira na kilen qur'ani udangan isoro hili diga ma iga kiyen ibondiranga iga kiyen kambondiranga bane suro daga na di kambanya kembira nga qur'an bu isoro hili sugumanga qur'an ga bu bana agumay kaya kiyen bondiranga kembira qur'an bu isoro hili sugumanga migo kine ikara kella halari kembira Allah kenya karamai ku sahaba no hilira kebegan Usayr bin Hudayr aro Abbad bin Bishr kembira Allah ke darun tawnya udangan kembira kenna nga halle sahaba tanono wadi ganda Salamatu bin Sabit kusu komanteni banu Abdul Ashhali qablan siruni kena ausunwa kembira Salamatu bin Sabit aken khanara badirinya do Allah harim bate kebegan Uhud gajangenga ashirin purawu Uhud gajangende kemira sabata nono ken kada badri nyaro Allah harembate wodi kenda Al-Haris bin Khazma aken kara badri nya aro gajangen ho kempale nan kema afatina kemira ta fati Madina na wunto tandume aro sino nyeri kenna Allah haren sahabata nono wodi kenda Salamatu bun Aslama kero ogara himbe ko Salamatu bun Salama aro kenta bara ke kani Salamatu bun Aslama aken kani Badr dunke Salamatu bun Aslama bun Hurais Salamatu bun Aslama bun Hurais aken kani Badr dunke akena Badr gajangen yaro Allah harembate kenna ngale kinde kherente wono Allah harenda ke sabaqi ken kinde aro Amru bin Umayyata ad-Damri Allah harenda kenki aro Salamatu bin Aslam aro ki katam makai aro ki kankinde sabura tundiga Abu Sufyan kanema yini dukoto ira yungulanali kembera kenkinde purke anfami kenwo hitagi ni kata qisa gilgilai purke Allah harengara qiyime be sawra purke anfami kembera onora khello ken qisari purke na wala kembero gana ge qisa ken no kuwa wa kuten wala na ko muradunga ni himbe o ken mutunu qisa kedi purke Allah harengara ke sahaba qis Salamatu bun Aslam aro Amr bun Umayyata ad-Damri purke ago famine mobe
kemra Allah arendi suro hilqi kata Abu Sufyanai amana na kangai ota wa hitagini kata qisa gilewi ken qisa na kangai uhudi gajangen palle kemra qabla yono kingani banu lihyan konga e qabla umbolo faray wono kingani Huzayl qabla umbolo faray wono ken udal aro gharra kemra bani lihyan ko kunyande akata udalin konga aro gharrango kemra nga ira lahru qanin siti iro mena kemra tikullahingo Allah haren sahabadantanu ilahingo kunga Allah haren sahabanu ilahingo dantanu yomuna nda akino quraisunwa ka ikun bani lihyanin ko ikunta sahaban ko kitana ka kebe gan udalin ko aro garran ko lala kuna da kata Allah haren wadu ina saqiya na sawnya hima do midangi ni iro Allah haren na hina kembrenga ira kunnege iti igana golle ke bugi yaare ma iro sahaba dandanu dar katiya ti wonyu women gaben kiniya ko qabla no hilikin na udal qabla aro garra qabla kembra kun kahana na buren na tandu utu udiga kata Allah harenga soronyeri delege na kunra kata Allah harenga kemra kunda kata Allah harenga ne manu kisenga kama idiga salama ungara qurayn kama uti Allah harenga ngani gadiya uti ya rasulullah uti ya Allah qihare ati oku silamagu ana du silaminu okuri kembrenga ori katanga ana sire wonu kinoi ino tuindi dinandi uno qarawne qur'ani keta dina nyaare na kenkoya ila kyako Allah harenda ken qaranya Allah harenya ra desongutu nanti wo munana delegation wo girndi xiware ya mundanu kunna ndiga makka inda xiware mundu na sabunya uhudi ganyen palle ganyen giri serunya gelo Allah harendi sahabanu wati su anga ina qabla wa munana ganyen girni na lekhenu kama karen gare ya ma khuraisunu kemra Allah harenyi munana delegation girni xiware ya mundanu kata khuraisunu purge wara xiware nya mundu kemra Allah haren panke nanti keta ku haygari keta hibane haribane ro haru hilisurono keta ina sere wo kiniya ana ko qarawne qur'ani ana dina nya ko ya dongo ina quraisunun qahana hinu nya mundu dia na sawnya kuro quraisunun taura kenan tinda kenan udalin ko aro garran ko kemra Allah are nya aliti islam o ke musiri na islaminu he i muradune ay womnana Allah haren nege nandiyati sahaba nuwa purke nan jamfantankari wal manan lukin quraisunwa yurike ya khanima qawra salama wonya wara qurayn kama kemra Allah harenda surotumi sahaba qorutumi Allah harenda kun sugandi na kunkiniya Allah harenya aliti islam awon musiri gati islam aw Allah harenya aliti musiri kemra sahaba nun ser suganunto Allah harenda surotumi sugandi honora ko ina di surota men qatar go gum qora surotumi atogo kemra kenser hana kena qawai kena asim bun sabit akeni kala serana nganai agen foronde kala ni mosiri karan kare ya ma uhud gayangi ala kalan seri mosiri asir gabe kari kemirenga aro sayyidina marsad bun abi marsad al-ghanawi ora ken khana qisan sawat longo makin badir dunge kemira ala renda ken ka qi kauniya askani na kangai ken khubayb bun adi al-ausi ala renda ken ka khinan kahiya aro zaid bun dasinna aro abdullah bun tariq aro khalid bun al-bukairi kemra ala renda kusrotumi ala renda kwaqi nankahu udalim ko aro garango ira soronyer be warani ala renda ko khinan kaya ala renda ko qur'an nanti wana diga ina ko qrawndi dina kenna ga ale quraisunu kana ina kun khibaran kana ya gamundu khibar be ne katiya ini tuindani kemra ibu nankahu soronyer ke ku sahaba qorutumi ko bu nankahu delegation ke soronyeriya kemra ibu nankahu delegation soronyeriya idiga nandiga migo kine dingira iwe ukahu delegaso ke soronyeriya delegaso begari udiga migo kine dingira iwe iga ken dingira iwati be kembirenga uga ken dingira i
uti ura isinu nyankani iri setu honu nyankani no igari setu honu nyankani no sa keta iwatu nandi kun soro nyera haike dongo iganati na kusoro tumikari urantiya na sabunya ala haren sahaban serbane kahirin soro sikirantai kemra ira jama ira isetu honu nyankandi keta na serbane mulinenqi nandiga koni qablan kutena kian udali aro garrai nanti keta gun koni nanya sawi na soro tumikita kemba yuma ka ikun lanti yare ikun soro nyerantiya dongo ina seregon mon soro ndi tawere kunna likahiya kenno qusui ku qabla no hilikin udala aro garrai kemira kenno qusui ira kamesere mon soro ndi kamesere ira kem mon soro ndi nan kahiya ango hamana ku yanka girei wotate yanka girei wotate ayini girin kille wono yanka kentate ala aren saban ku soro tumi wa yanka kentate wo balana himberi iyayo sinun qobenga ken kamesere wo kamanali kembere kuma somi hohori magante ga kin iga tindu ya watibe ala aren saban kuratu nan tiketa jambayani kinga ya bana kungo sa girnan sedu giren kama ala aren saban yo kusa girnan sedu giren kama ya girnan sedu giren kama watibe keta kebe na Asim bun Sabitiya akin kala sarana nganai uratu nanti ura ko nanti ake akidena li musiri kindi kalamu nan pere saban ko do suka mande riga yanko muni iratu nanti kwa ga pere mo wega nati na kukari kina anda soro no mako sirgabe kalire kalangare ya ma Asimu yo kentu akidenga li mobe aro ago kalandu mobe kembrenga iti saban ku dangan ti kembrenga ti alla lahiru qote o kenki nagai aro alla lahiru o kuri men pitin nanto o akalire o ku khonire ya o munana ndia ta qurasun no kunya purke ona takhinno ku kita qurasun maga o munana ndia ta qurasun no kunya purke ona takhinno ku kita qurasun maga kembale o alla lahirun kina aro alla lahiru qote o mara akalle khanema kinga ya watibe alla aren sahaban kuri surosiki wari Asim bun Sabit aro Marsad bun Abi Marsad al-Balawi Marsad bun Abi Marsad aro Khalid bun al-Bukairi kema kusro siki kuti oku koni lahirunta okuro hillankahana naga hillankahana lahidu kenguramina kangaranti no ma nanti ala hiruge utimene na sawyang mbiti islamini ani hillankahanu kemra kusro siki yeti lahirunta ikundo hillankahana naga kemra yeti igungoni lige kitendi kembira mi hure kembala unta dungene fefew kadangare ya ma Asim bun Sabiti akenyira lahiru mutu iro alla na nanti inta katini kahiriya wa kahir nda katiniya ingar ndaundi inta katini kahiri wa kahir nda katiniya ho ndiro kahir na kembira akenyira kel lahiru mutu kadangare ya ma kennan dunge kahiru nda nanti kunda lahiru kiniya kembira kebe na Asim ya kusrosiki umadunge few itugungwa ni mihure kenno kusui Asimu kusagara ikala hunche mo onsurondi akusagara kalan sapi serbani kinga ya bane ken woni ya gajanga nyimen kumtenga iro mena kembera kusoro sigi gaja migo kala kusukara batendi kinga ni isuka manten shahidin purau batendi kinga Asim bun Sabit ya aro Marsad bun Abi Marsad aro Khalid bun al-Bukairi kembera kusoro sigi su to batendi kinga ya watibe kembera soro sigi lagare bega to kengani Khubayb bun Adi aro Zaid bun Dasina aro Abdullah bun Tariq kemba kun sorosiki kun paten karu kama hunne na sawunya iratu nanti isgranta kuri kembrenga aro igrahimbe ko nanti untamuna ne kari iwore kino khoresuni kembra kun woni dungeti durkinenga kembra kundu dukini kahirnu kui nanti keta iga wore kino khoresununga kallega ndare kembra undiga kasoro sigi bana ge woni kungoni kara kembrenga kuri dukini ya kembra urediga iri warikane iri ukamana nda kata khoresunwa idiga mayo kene dingira iwoy kene no bane yokusagara kache muni yokusaga jonko ya kembrenga nan kusaga ti iwi sitini yokusagara uriga nu siti ya Zohara nukun iga kieno ikusagaruriga nusiti kenga ya bane kebe gane Abdullah ibn Tariq ya kenti omage musitinderi ati awro kino khuresuni kananda o sitini kemera ke hay jamfal la argante kemera kenno kusu ken kusagari duwasa ni kaham fosi keda ni jonko ya tigajanya
keta ira megaja tar ko gumunda ko nanti ira gulanya seri Abdullah bin Tariq ya magol lahunu ira gulan sira ga lahuwa tibe ikitena tiwara ta ya maduni keta ura siti singo kamana fofo keta ira tunandi abra dige ni mai keta kemre kusagara akutenti mani kemre nga afati kenno ko ken Zahran no kunga kemre ira hurello Zahran no kunga kemre kutugu sorohi like ken Khubayb bin Adi aro Zaid bin Dasinai iro kun sorohi diga Makka kemre ga dan Makka kiti Quraysununda aywa serebenu serega to Badiri aro himenu serega to Uhudi kemre ku hay Allah harin sahabanu ori gaga kemre ne himenu ga yakono kinga nya makango ngirnan sarukama na sawa ibudun den Allah harin sahabanu re nan kin niveau be kare ya ma serebenu hawanu ga kara Badiri aro Uhudi kemre girnan sau Allah harin sahabanu ku hilikama kinga ni Zaid bin Dasinai aro Khubayb bin Adi radiyallahu anhuma kembre nga iri khobo tar hugumunda ko nanti kebe gani Hujair bin Abi Ihab kenda Khubayb bin Adi kenda ken khobo kembre nga nai ti aken akhi woyno ti Al Haris bin Amiri ti Badir kota ti kenkara ti serbe ganya kalani men sabon ti ken Khubayb way ke sahaba la no ke sahaba ken Khubayb bin Adi ti kenya ya Haris kalen sabon kenani ke yu kahiri go akhiya ken sabuna ken khubo kemra ke ben Safwan bin Umayya kenda Zaid bin Dasin khubo ala khubo ti mani sawre wa kalli I hawa a remplaçant ken Umayya bin Khalafi ke khanatu Khubayb kalli I akhin a remplaçant kenani Al Haris bin Amiriya kemira ire qobo qatar gum da ko nanti ger qobo qaso beri kenya zil qadan qaso ere kenya ni na qaso nga salitu nan qaso nga kara qaso be go sigi kemira ire qobo ken qaso yare kenya ni zil qada qaso nga igar qobo wati be iti mera tigema to maw kari qaso la hormanteni na sawunya qaso la hormantu siki be go tokini me ahana yimen zil qadai kemra zil hijja otogniya kemra muharram otogniya kemra tundu umara ma la horman qaso nunga dangi kembrenga hoyenga naki la horman qaso ngana dangi qaso be otogni ken safarunga kemra nakitonu kari atikenya sabuni kebe gani Khubayb ya ti himbe gara khotu diga mara no koyo udiga mara ikani arara kentre kombeni ara Khubayb rakentere kombendi agrara kentere kombendi kemira akome yagare wonyo atumbare wonyo oti kenna Mawiya ara Kenya wara ara kenga nanti kenna korosi Mawiya ke kenyi atumbare tikenna korosi yero la horman kasuku godangini kemira Mawiya Kenya sawi Khubayb khibar gabe kentui ti Mawiya sabunya kenni ke komi yagare na sabunya Mawiya al Khubayb wara golla halanu benuri Khubayb nya awron sunyana nahilan salinga aw sigitu qur'ani kembirenga alla halanu kenda ja alla halanu da Muawiya ja ken kum yareke ken sawra Muawiya ta dangani ati Khubayb ike wallahi ron kinai agana ho mundi ma asenga wira iwa nyanara agana ho munira ma asenga wira iwa nyanara kama Khubayb ti kenta higabe munama igena hinu sika munama ana hanane kangai aganai jiho kiniya anaya aganai menene jibe anakina jilinga anaya jilinga kenna ngala aganai igane be kiniya ani dokoto himenu wa kursi dawon bino kursi boringa ama igane kuncenga kenna ngala askane na kangai igane muna ne kari kotabe ane muna ne kari wati ba ni tuindari igane muna ne kari ani tuindari kembere nga Mawiya arakella irungu tara nanti wo Kenya na Khubayb dangan itoge morsa Khubayb agane salli na Qur'anan karna keda yugunya yugunga nabu kani nandiga debno wandi kanyaru Mawiya aro kanyarun kutu yode na Khubayb hay ahine ngoniri yo makarne kasentura honu men yana iya ganyi bakarai
ara ren qur'ana no beno qarna iwara kunteringa kemberenga khubaybu akoni marantengi ma ke mori atoke mo mawiya khubaybu lahalanu kunda ja ma hidange hale mawiya aymer salamaw agen salamaw halani khubaybu khibare tar hugumu da hogabe gabe mu khubaybu khibare ni dakin sawi na sawi ya ken salamaw yira go salamaw sa ken khibarun ya haykui kembira mawiya ati kotai ikra erezenya wari khubaybu ma na to la tagara ke ikaw yiga ningine yaw jingine sir sunta na kamay ke gay kembira ti kotai ira erezenya wara ma ken inabuwa kinga ati nayi wati kinga ati inabu mai kitene maka am misal nga ko yitille mu benugo kitene kunendi qawo mbire awra kenya ma kembira nga ken karamai alla gara kenya khubaybu dangan tigilike mawiya ratu nan dikke yugo go dina be kama dina ke asirin kemra to ke moarsa ma akalen qibare ngare tindo kebe gan Allah man qasuna kini zil qada nga kendangi zul hijjan dangi muharram lidangi kembra kesu ko mante asawnde ma safarun qasun ngare ki safarun qasun ngare ki watibe akalen qibare o kuma na kim masala iro mena kemra kebe ni mawiya ko mi arabe gan kama na gardi kendi asaw khubaybu taron kama khubaybu bin adi ati nan kalle masalamu kinya ya watibe khubaybu atira mu tamahar hamitai wa ma anya haju me koy nanti ana go sarna nanti wan kalango hamme benyana ima kem ho war khubaybu ya gana anya koy har khubaybu magri mawiya tike kabogo ke mosiri kimra to ke mori ma akalen ko tanyi me gartindo ira kala nanti ai waiti wan kalike kotai kimra ati mawiya dangan tani de mati sirhinenga kinga ati sirunga yinten siniti sirhine be tani de mati kinga kenno sum mawiya ala sirhinen kini ire menga tandagi no khubaybu ya lemelo khubaybu kama sirhinenga ma kimra lemen diga halle mawiya ratu kenu ko mi yarage nanti ira hibureya na sawunya ki hay mana burenye asawnde ni kuma kasoye ige hagari de mendo lawon kai kata kinga kembe keta wire me ke kalli pasa akenyi me harni kara kita arata mutu waron ko ni kitaw kita wigere men kalli aken butun kuti agara lemme ke khiya gen woni ma lemme ke sirin tabaka kemira khubaybu me yaanga sawul lemme ke lawon ma ari lawon kiniya khubaybu ti ati anna du ko me yare ke asariya aratu nandike di hobrinya ngane adunde na wike khabare ni sare na lawon kini ire menga na laki na lingira yiwa kalle aratu ike di hobrinya ngane kina sawuni amma honya lemeke ara lawliga kebe gani yintu na kunsi ya khengure yintu keta lawran yintu keta no yintu ara kunsu ko manden kasuni du senuni kadu du senu watibe keta iga gemu kota be nanti wa kalli kemira kem kota nga kinsa irabuni haramun ngoni na sawnya kayir nugo ire kahira usu inta karne na haramun ngoni kemira irabuni nandiga tay dingira bi woti tan'imu dingira ira diga manno ira ga daga no watibe keta yere daga kalli atiwa mununu kahir nu kuma keta yere ga kalli ina wati wakini ya ina hari arkanu hilime sali ina wati wakini ya ina hari arkanu hilime sali kemira itikembi di basi ti wati sugaraja anaken sali kembere na arasali jingutu kena ardu senuni na arakanu hilli sali alara arakanu ku hilli asu idenda awru ko ara suka mandendi mani arasali ti hakartare komi serenga ne kala an sali ni garba mo ya manya ke mori ara asali ti hakartare kembere arakanu pili sali wati be ati kayrun kira kayrun ku dangani iwo kana igana sali ge gawni ana marti kallen kanen kembere in hosal alara himiga ngabo dinake kigana Kenya ana mara miri nanti kallen kanen ken sabura wa kembene hilloke kinga ya watibe ara duwawi wonya ati ya okama o qibareke annatu oku an qihare ora haren kenire na sabun kuna Allah haren kinde kita an qihare ora haren kendi ati ya okama wanya gana igoni himbe nyoy anna qibaren kende Allah haren igoni himbe nyoy lenki anna Allah haren tuindari na sabunya ira kewuce sunya Allah mai ira faren tuindari na sabunya wahayi makini faren ne qibaren kini Allah ga wati be qannu kinyani wahayi ga kinai ni ikhbaren ko
kembira ira ke wuce sunya fare magare khibaru da kiya sabuna ati iwa Allah annan faren tuindi oku khibare woni himenyo lenki ati igorni himenyo ku lenki annan ke harage tuindai ati Allahumma ballighu lawada ma yasna'u bina kempale ala kahir nugo ari langa duwa wono duwa kawogonde wa duwa ke qoten mosiri ala ken duwa nya kahir nugo kama ken langa ne ati qamo ati Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tu'adir minhum ahada ken langa ni burbure kemira ala kenya kahir nugo kama ati qamo ati ya okama jate anni haqentu kembale anni kari bane kembere nga master suto iri ake duwa uyanya kema tarko gumunda ko nanti ke duwa ga nyana kenna yi makan kon qore do khubaybu bate iwo muna ndi yarin sauni akaranga awo kallam mo wala kaltanyinu kubenu antanya nimpalle kena jaman qore nandiga jama be gano kota gaben musri kina Abu Sufyan wiri are nyugo Muawiya sayyidina Muawiya rai ke maslama hina rai Abu Sufyan me maslama o kemira kun sunyi jama kira kota tika gilara kellanga ne ya Abu Sufyan akkan mo burma ko saka kanu sendi are du sere sendi nan saw itaten kama are nyugo Muawiya ara ken kana kanu sendi na ken kana sawni itaten kama na sawunya jahiliya nan sami salama on kane langane ngane langane be khote ngane woti nanga nan du serseni nan sawanta tengama kembira tawaddangi nangenga antangen kitana tawaddangi nanga kena sawuna Abu Sufyan rudu serseni nan sawita tengama are nyugo Muawiya ara kema salama hina ken kana ara ken kana kamde seni na ken kasawni tatengama agara ke duwa unya watibe kembira akitena sugu gono ara kun sawni kun sugu agabe no honne ondarni ken sukoni wati liren sabra ati qamu ati laqad ajma al ahzab hawli wa alabu faqabailuhum wastajma'u kull mujma'i ati qamu ati kahirin jama kahuma me ikettate qablanu isuka manden kahuma me ikettate ya qoiramu isuka manden kahuma me iri shere ike kararanga ala de gabe koni kendiga me agillen musri qadiyami gel garun qangay ati walastu ubali hina uqtul muslima ala ay shiqin kana fillahi madja'i ati ike hajuntari igawi ke kalli islamima i haju suntari iga madama iga woni kari islamima iga saqatate sukama ala ay shiqin kana fillahi madja'i madami wo kala Allah ya sabura igo sakatate suka ma iya junta kene kembira ara kubaitu nukoni akallenga ati kembira tarqu gumna ko inanti lemne wonino kene al haris biga kara badri kota tare me wonino wati kena uqbatu bunil haris marani kelle me kenna lo itwa kalli yuwe me be tambotu warunda ara nyare me wono are me uqbatu bunil haris kembira kenya ya wati be ti kenkite na kare ira bunen kini kinga kenkite na boto mago kala kinna yi ura jongi solle wai na kachen sita tanunda kitunga na jongi solle ke kembirenga nankite na kare ukite na kare kinga ya wati ba hagara langa ne biya a kahirun kanu kewre mosir sirabenu ga ya qurayni ikanu langa ne kewre mosir kinga ya wati be har hime megara kari ken uqbatu bunil harsi ken harsi da yoke ahalle igata ken na kari akuna ati wallahi ma ana wallahi qataltu ati ke koni makare abada ike ma ima khubaybu kari ma ana wallahi qataltu khubayba ati wallahi ike ma khubaybu kari tika ikenya la li'anni kuntu asghara min zalika tikinga atikenyi gal logaime ima kada serekale inyi gal loga tika ho anyino wati kenda abu maisara kembu bani abduddar qablan serundi tikemira tikenya na ike kitendo bune lige kiteni nige kitendo bune liga kita na aboto na khubaybu boto mago kala aranye kel loga ike menta karne ya gatu tikenya nike kitendo bune liga tinna khubaybu boto mago kala kemirenga karuni mekana ahingure
hari hime megara kari kin me lagar kutani nan dike makari ti hwani ge kiteno bunne liga na boto mago kala kemira khubaibu aken koni tarko gumunda ko nanti a hayra salle benya na arakanu hili salli nan same akallen kane tik aken pana hanana kenya salama woni yere ga an kalli ana rakanu hili salli ken sabura nya sunnai seresu an an kallen tun nan tiro nan kariya ken anan do khoto ana arakanu hili salli nan same kallen kane kemira purke an golle lagare ken garo nya salli ngamowe an golle lagare ngaro nya salli ngamowe kembrenga khubaibu akena ke sunna jopa salama woni serebe alla gana kiti nanti wornan kada anyi maran kallentu anna munan kallanu ma insi ana rakanu lisali igana dungi anna salli kembra to khubaibu kengari khubaibu hanai kembra khubaibu aken koni aken shehidin puragu ke mori aken shehidin puragu ke mori ka yere diga kalli ti abu sufyana ara khubaibu tirni ate aywa angem pay ke dingira bewo an jongin tempay an sitinten an tanu sitinten an kitun sitinten kembra arlene kara tieli angenga kanunu muhammadu an bay place be muhammadu nangare kem place wa angen nangara an koreni sallallahu yande tela ken kanwa khubaibu tilla atu wallahi inta ken kanu ike koni angana ta har ke hira angana ta duna Allah yan su ko manden kiniya nanti muhammadu ngare ke place ri ken ta ken kanu inta am har sase na muhammadu buto a kin abu sufyan kabako abu sufyan kabago kembra kinga ya watibe kinga na kapallima kene abdullahi bun dasina zaid bun dasina kembra nga ken khana ira ken ka hadari karran ken zaid bun dasina ira ken ka hadari karran ora ko ina disrebera ken ko ken safwan bun umayya amna na kari i hawa tamutuwarunga na sawa ken pawa umayya bun khalaf ken kara badr kota don amuna na ke sahaba kore ken zaid bun dasina amuna ken kari i hawa tamutuwarunga kemira ilo ken kari tan'im no huwa ira kana jongi wumuna na kari kemira abu sufyana aratirne jongo ikata zaid bun dasina kana ibrambe a jongi ndengani wumuna na kari ati yelo ange ngamunda ambai place be muhammadu ngare ken place ro ange yimena lahi angan koreni yela ken munda wa atilla wallahi inta ken munda ike koni haranga ta duna lahiyan su ko manten kiniya nandi muhammadu hari sase na boto inta ken munda jango nan ke place kin ya wada abu sufyana kabako jama'a ho gaino su ko manten kabako na sawo abu sufyana radiyame wo koni ken diame tarikhu gumundaro ni tarikhu ndi tolmagi ken diame amui abu sufyana ati qamu ati ma ra'aytu fi an-nas ahada yuhibbu ahada ka hubbi ashabi muhammada ati ke masra suwari ango sire kanunu komi Allah haren sahabanu ngo muhammadu kanu mobe ti masra suwari ango sire kanu komi sahabanu ku Allah haren kanu mobe kemra abu sufyan akka bogonte alake diame ko alake diame tarikhu gumundaro eswarndi kemra kebe gani zaid bun dasinai ida ken kahana kari ida ken kana shedin burawndi kemra akhbaran ko nikin Allah harenga jibril yan kala harenga manna wahayin karan nan tiketa kuseru ida ku shedin burawndi kinga yabane yero keneno kebe gani banu lihyan konga kinga ne garra aro udal aro garra haga da ku gaga maka gor khorenga kemra kellugo mendi serebe igara serebe nu gakara kingani asim bun sabiti himbe gara lahirun mutu nanti i kitendar no kahiri kiteni inta kadini kahiri wa kahiri makatiya kemira akara halle nan same kenkane uhudi kota wara koyi nanti akenyi kala hunci serana yakitenyi gali mosiri akenda quraysh range go kari kingani maka kahirnunga ara ho kare te kala huncinga kayero kenyon kingo baka ira utuna ndia sauni imawre o atuna ndi uhudi kota yarun diga gajen qurayni kairi yawri diga gajen qurayni kembrenga ira utuna ndia sauni imawre yara nyon kingo baka ati manangan ti asim bun sabit bun abi aflah tikenya nike karre ti asim bun sabit bun abi aflah tikenya nike kare kembrenga make atoyen sulafa bun saadi sulafatu bun saadi ama to yankinga kemira ken kana aratake mutu arataki burewtu atike kana iratake mutu ti migra dlomini asim bun sabit bun abil afla migra dlomini ayungulan kabani ti migra dlomini ayungulan kabani kinga nya wati be
araketta kemutu watbe kembrenga kuga da ku soro hiligaga maka kiano Khubayb ya aro Zaid bun dasinai ira gor khoren kita u haqaren yanka Asim kahana hurendi nandi ke yare kebegara takemutu nando lomini Asim yongulan kabandi kemira tina huremutu india gaga yare ke ti lala yo gor khoren kita naken kanari kemira kebe ni banu lihyan gonga ira delegation girndi tindiga do Asim hurembate kemira kun ka hana giri udiga ma Asim hurengo saka no mi yarengo saka yarenga wali keta tindo nan do hureke utunu alla kusagra tulunya girndi tulunya na Asim hurengardi kenno kusui kamum pina tulema tulungo hirhirna ahurenyi mendi sergo ti watindono ti wa huremutunu umakata iti watindono mo umakata kemra utimera ti onta were ton sigi ti bitenga naro ti tulenda howali ti bitenga naro to o wa huremutunu nandia gaga sulafatu ya kebe grata kemutu nanto iwa dilomina yangulani ti ora gaga kinga kemra alla ranya alla ridi toy tunga one aray no kukero hangenta lato ken no kusu hangen kusaga woyo na sedu makamundi hangenga madomi kenen no khobe larandi hangen ken nonga keta ma go woyo no naliro Asim huren saundengo no khobe jin kusa woyo nalo Asim hurengure na sage nan ya tay jindi alla ridi to atunga one na ta hurenga jindi kemra ahure ma wari laqari jango ikuna diga gaga sulafatu bintu Saadiya kemrenga serebera lahirungo to allara nanti in da kahiri makatiya kembra kempure Allah takella wala kahirunda kempure Allah takella wala kahirunda kiya sabuni Allah ra angar den tanga agar lahiru be ko ratimani wa huren khana Allah ra tanga kiya sabuni umarti ati Allah nkome Allah wan tangana ngal taundi wa an fatiha leme Allah wan tangana kembra kebe ni Asim ya aken khibare umaga ta huren ngoni kitana lahala suri me kebe gani Khubayb ya aro Zaid bun dasina ila kungwa ni kari taro gumunda ko nanti Zaid bun dasina serbe ga besi akalinga wadi kenda nistas kenyan besi akalinga kena kari kemira khwarenga kinya Allah harenga nanti ku sahaba nutumi uri jamfa nu kari soronna ati kunto bateni kembrenga soron pili ida kunga maka kinga ya munafiqun sagangiri munafiqun koyelo uti abu akara Allah harenda akhi kita ara dembayam pate aranta kunga lihila khari kennan hale aka palema Muhammadu kenga akhi kindebe kenga ya gamabu utanya famfla chenga antara dembayanga wa kinnan ga ya gamabu munafiqun sagallo kemra ma anya sabu qur'ana ay wono kenyanka na munafiqun ku digame na garani ken qur'ana ayat khamu Allah Qur'ani ati wa minan nas man yashri nafsahu bita'a mardati Allah wallahu ra'ufun bil ibad ati serwo gili haramar muwa ati kungo imen yonki wa kenga na Allah jati murenya sabura ati Allah ni hinna nana yati komwa kimra ku seru be hay ina Allah haren qinne ke jarabure kita Allah haren qinne Allah haren yamar khanin bate ke jarabu kita kemra munafiqun ko hagra digamu ben koni qur'ana kira munafiqun digamu arakun sagiya kemra Allah hare tabaranga kin Allah harenga kemra Allah hare unfujunu kama musri kenna ya ala busufyana ira kesunya ira kusro ile kari ira soro ile bega ira kunkari suruna de kahana karabateni kesu ka mandema Abu Sufyana baga kesu danga alansa Abu Sufyana ti ati ke solution ngani me harsa Muhammadu hay awra misurundi awra debnoni awra sanundi abane kembrenga ti fogo na sira forme himbe go Muhammadu me kalli kembele tike ho ndo bute murana ken wati be ken koni la arabu yo joni ken badiya arabunga kenda ken koni temu kenda tono Abu Sufyan ga dikara Abu Sufyan ga dikara wati be kemira digaro Abu Sufyan bade kara na lo kama ati Abu Sufyan dangani angara kebe go nanti Muhammadun kabanan kara tike wanga sanakin are tangani ke wona hajun jara kemira timmi ke ga diga nanga Muhammadu kariya timmi ke ga diga nanga Muhammadu kara kenga ko wati be Abu Sufyan ti ogo sirebe mununu kenan genyi o muradu nan genyi angara wakali kembirenga o gemu na bure haqqi wori nan do kengine kenno ko suya Abu Sufyan setu hogo monsrondi adangani kenanga ala rasulana kan hana monsrona adangani
ati wo ke daga la arabu kira ati gundo ke marare maze sirenatu gundo ke mara iwo kana kibare na mar diga an sama madina iwo kana kibare na mar diga an sama madina kembra kinga ya watibe iwo ke de tigan woni ati lawai wo ma law kira khinna li musir iwa ikero ferenga kenno qusui akusa abba kenyi men maka arawara na uronya du amadu ne baga kele purke sire ma arsika kenga wala kibaran kene kembra abu urondi Abu Sufyan ga hati mira umna da kengole kembra taro gumunda ko nanti ara wuru kraganya terne ara bito kraganya terne bito tumnin kota akiyen madina aga kiyen madina aus kamana saruntin baka Allah hare ma hota dangane ti Allah haren diga banu abd ashalin ko kunka tala haren diga no kingani sa'd ibn muaz ar husair ibn hudayr kun qabla tala haren diga no kenno qusui agusa gari isatu honyila ari jonko inoa awmunan yaro Allah haren bate kemrenga tagara Allah hare kin Allah harenga aya ranga tawala Allah harendi akusa gari isatu hongara nan tire ati are kan do ara Allah haren ta gontengo sahaban do mena are Allah haren ta gontengo sahaban do mena akusa gati tieli koni Abdul Muttalib remenga tieli koni Abdul Muttalib remenga kenno ko sala haren kan to ati kani Abdul Muttalib remenga kenno ko sui akusa ga tere kata Allah harenga nambihi irawo kene aga tere irawo kena la Allah harendi sabanunda ati kay go be harni ati jamanya o kenno onire ti jamanya wa no teka Allah worno aro honna ago kella borno Allah harenti inna hadha rajul yuridu ghadir wallahu ha'ilun bainahu wa bain ma yuriduhu teka Allah ti jamanya wa no teka ti Allah worno aro honna ago kemurno Allah ornar honna o ke murnu kembrenga ari jonga ala harenga nan kusagan terekata ala harenga na koy wora bi hawre to komi go gundo ko nara kenya ban Husail bin Hudayri ken kusaga ari ti dro ken na kawma me na dro ken sira kanne ken kusu ari kitela dro ken wura ko mana momo magora bul lawon kama ja ken ara lawnya foni dro ken wure aw mana lawgen Allah haram boto kembra Husail bin Hudayr akusaga lawke bun na koy jama atike wa hajjan fantin yoy atike hajjan fantin kenna Allah hare mira ko nan samigen kan nanti jamfanya wa non kinya wato be suratu nanti jaa amar khairiya kembra kenna qusu Husair bin Hudayr akusaga ka huma me naira mun sirai kembra Allah harenti alle menko ama alle menko angen ko ne gar himbe kenga da qorenga mangana tongo kenga na kana garengo tu ige woni alle mentu bati koy kinga ya atiyeli gani rimenko atiyela anta honya ni yawa ala renti tonta honya nan kenno quswi ati igra Abu Sufyan igem kyari Abu Sufyan ati serbe na kata Muhammadu kalli ni lahiyani tin na sawe Muhammadu awra sagane awra misurni awra dibno wonundi kemre na tallo hesene na kari jamfan killen kama kemra ati serbe na kata kalli kenya samu ari ke gemu ke piridi kemre ike koni iko muna ikere kenya kanema ka Allah ro iro honnare igra kella muru kembre Allah harenti Husair bin Hudayr tara ndigi kara Husair bin Hudayr ara digi kara kembre yilenga kare Allah harenda inda harenga re nandi iro yugo kelli iro yugo keri kembre Allah harenti ati arabu yugo kera to ya hamma o ya hamma no ko be galinganda digano o ya hamma no ko be galinganda digano te kai wo hokonanda ken khairin nan gaba dina kesu ko mandiga arabi wo kira kan to ala renda tel ken kanga ya ala renti ta annan shere nan dikka mun sunta maganta Allah ike Muhammadu nan dikka Allah qihare kinga yonti ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah kinga ya yuwan salamaw hale yuwanti atike ikene yugu sage uwuce makam inda kanai me dametu tika iya inga sawangi ngabane ibutun kudi himbe gawi no na bigi no ni hanga be gawi hanga ke diga intatu iga wi dunya na mowe gili ya inga sawangi ngabane tinai imadu mikana tikira tu kinyari nanti ampai kilebe kama keni tungi na sawunya ike haga ti himbe sera sunta sera ma ndike Abu Sufyan ange ngabu ken sera kinga ko nan tan kala gen tungi Abu Sufyan nu ikunni won kalin shetane kille ikuna shetane kille yuwan salama wara digan sir gabe ko
tar hugum na ko nan ta diga mu sabura Allah harin kamana munye wati himbira tabassum na sabun Allah harin mu ci amaso nan ta so ya kanin nan buhina kembira an yi tabassum yana kema Allah harin kamana munye yiwo ke sai tar hugum na ko nan ti arabito dantan ya sahaba nu kuro mena kem palle ara kilemu na Allah harin ma nan ti wo mun nan diga Allah harin da kile gine tar hugum na ko nan ta diga kem palle uma akhbare kitakari gila ga bo Allah harin ma nan diga kem palle uma arabu yiwo ke uma akhbare kitahilla kari kemira kiran ya watbe a qura Allah harin nan ti ja Abu Sufyan yana warani a kenya Allah harin ti a tiketa Abu Sufyan be ya sawi na kenya kemira o khana na fere ya khanima kemira Allah harin da sahaba nu hilqi kirani Amr bin Umyata ad-Damri aro Salamatu bin Aslama o ga ta Allah harin da qi iqindin sawabu mi haikiyai kisa ke me koni meni purke iqinde ke amana iminatui keta ala rendo qi purke undi Abu Sufyan kanema aken khayra ke fere be utukati ke keta ya khana na fere utukatai kemira kusro hili ala renda kunqi nantundiga Abu Sufyan kanema wana kata kalli unakari kemira kusro hili udiga migo kene dingira yoy idiga nandiga migo kene ya'jaj nokhwa yake ya'jaj nokhwa keta ura isedho irake ntu sini ilisedho nyankani yake ya'jaj nokhwa watbe kemira asla Salamatu bin Salama kenti Amr bin Umyata ad-Damri dangani tikemira ti ini dukhodo ina tawafunya alkaina alkawa munmunu unara kanu lisalli maqama Ibrahim na sabu ya ti hay noqube iya hay alkawai Amr bin Umyata ad-Damri ti Umar kan kanema Umar tawaf kanema ala rendo qihimbe to la Abu Sufyan ya wana kata kalona kari kemrenga ona tawaf kanema igano wari wala muren ta kitene kebega ni Salamatu bin Aslamai ati foguna tawaf kyanya ala diamenga ondira Amr bin Umyata ad-Damri ya malagaru Amr bin Umyata ad-Damri agadunge nan tuna tawafunya keta ira uronga kaso ira tawafunya nan salli alkanu ilisal maqam Ibrahim nan sameken kana Amr bin Umyata ad-Damri ati Salamatu bin Aslamara ati Qurayshun laranga ni himbe uronga na kaso iwo jinya funfunu sejuranga na sahini nan tauna masala iwo uronga kaso ni kembrenga igana digo wari o muradu kenda gesini kembrenga Salamatu bin Aslama koni malai fokuna tawafu kenya dongo da tawafu kenya uronga na kaso yo tawafu nyana na rakanu ilisali tarugum da ko nan tira bito nyerinya kella halari kenya ko ibane itoke mori mawuro yugo kebe gani Muawiya sayyidina Muawiya kiranya maslama waranya wallim nawri kemra Muawiya aro Amr bin Umayyah ad-Damri hayga katime maka bolontoni kenya bana kusa kule ati Muawiya ati Amr bin Umayyah ad-Damri ya hayke koi akusa kule ta Amr bin Umayyah ad-Damri ya hayke ke watu aribasi amar khairiya na sami Amr bin Umayyah ad-Damri bes watu nan same salama on kane agara karnu benuya aro fere bega no ne ara gantaw mobe bes watu agila kule jama'u saga hadariya keta iriqata Amr bin Umayyah ad-Damri aro Salamatu bin Aslama ikun kana isaro nyigantaw keta maka bugu magango mbugu nuqata kala ranya ko khoni urudiniya i urutan tawdiniya bigo sete girego kama isetu girenga makango setu ribati Abu Sufyan ri jama kenna yi Amr bin Umayyah ad-Damri aw girimbote go nokhutu kenno qusui ari jongo yi ken girimbote Salamata bin Aslama ken qawra halle kembra mi woraro ken girimbote ri kahir non koni urunten setu girenga manni munduro do bangen sui imigo tunu kahir nugui itunu kahir nugui iga tunu kahir nunga watwe kahir nun da ken urukuten sunya mununu ira ken wuro mu man sunya gire kama yoko man mundu umuwari Allah ra hijabun bi hindu kama keta kahirun kuma katu walli keta kahirun ku bira me yilenga kare usage na limaka wasage na limaka noni kembira kebe na Amr bin Umayyah ad-Damri ya aro Salamatu bin Aslama ira wuro hilanya girimbo tegeri kella halade itoge more bira me yilenga kare ko tabe gar mundu ken yilenga kare kahiri wono kendi jonko e girimbote wadi ken Usman bin Malik kendi jonko e girimbote ke aw ko mana soke mundu idda wanangan isi nangan aw ko ma soke en qasu isi nangan kemira akengo ko ma soke en qasu nale akengo girimbote ke bangi Amr bin Umayyah ad-Damri ya aw ko ma soke en qasu nale kenti himbe ko ngane khairinga ana mo wari
ani soke munu ansage na ne khairira mo wari kena khairira kaga no wari ono doko do ma proto koni ara kengo ni salamatu bun aslamara kemra yugo ke koni to aguma soke an kaso aguma na soke an kaso a jongo indengo girmo tege tarugum na ko inanta to soke kase magoni yingi ukama magoni yingi amru bun umayyah damru kama aro salamatu bun aslama kemra amru bun umayyah damru khana mulimme khimake nambura hale nan kusagara bunen tutari na boto mo bure a fati kenno kusui yara wo fatna kule a kule khane buni a tigen kule khane khoro mo siri ti serundi do to maka de no na kule khane ge mu kemera serunti mera a te kule khane mbu giren gamare kule khane mbu giren gamare tele khan kwaro e khawatu nandi amru bunu mi yata damru uri haratu nan setu giren gama uri munu mi wari bo kule khane khaga bu giren gama kenno kusui makango na giren pawani ila giren kama hawani itoge mori migo digana bugu Usman bin Malik kama kena jogi khanyun ki makin hina kembra Abu Sufyan kiyi arati ni telefon ankari ati Abu Sufyan dangan ati Amr bin Umayyah ad-Damri ati kenya ni karre ka alla koniranya ara ken kelma bane ko bane anyun ken kanu kananti wodoro amaka taken koni kenya ya wati Abu Sufyan nu ya khana sule ti Usman bin Malik ahurin binga ira hurenya kaseni ajana zan kibaru na kunya amoni keta sule tikenga umai duwara kumunde hilakari akahana makata koni ira wafati nanti uhaike girimbotar amaka tagengo na khora ko nanti Amr bin Umayyah ad-Damri tikenya ni kari kembrenga tarugum na ko nanti rabito hila ya giringume gari kempale mankainga sabati ibu nandiga tan'imu na khuma kembrenga irani Khubayb bin Adi arani kempure wara kari watu ira huren jongi nanti sirasunta awasana nanti sirasuma awasa ajongi tenanto utlana cross ndanu ngarai urondo kiye kungono purge sirama ara hureke wasa kembrenga kebegani Amr bin Umayyah ad-Damriya arai kapale makani Salamatu bin Aslamai kenda uri yingi hureke kama tarugum na ko nanti Salamata bin Aslama kenya hureke wari kemara ko Amr bin Umayyah ad-Damriya nanti ka Khubayb hureye kembrenga Amr bin Umayyah ad-Damruti keda una ferenya na yangandi qadi Salamata bin Aslamara ti kenna lato hina keda agana sika anisetu hamutu safra nuqwa ya'jaji nuqwa anisetu hamutu ya'jaji nuqwa andiga Madina andiga khibaran ko ni Allah arenda ike kono to ko rego ferenya na migara horeke kita naroni kemira kebe gani Salamata bin Aslamai kemira ken ko ni mahilorari kendi setu hamutu ya'jaji nuqwa kembe keda ni jongo Madina ken woni diga Madina keta kebe en Amr bin Umayyah ad-Damriya ato hureke belena ato belena alternate anonen kama ara to no masirku ga kanga watibe keta setu na hureke jongindengo solebe keta na hureke yangandi na hureke yangan tar ko gumunda diga mu hila ko ni kenno koy honora ko nan ta setu nan do hureke yangani bane hureke tunu honora ko nan ta kachungutu na hureke sare khoroni nan tere ita anonen kama keta magolla tono ti hureke te ka madan wuce sur sergo buasira ta hureke sai khoron nanguru ka umma kita kali Amr bin Umayyah ad-Damri sirani alla nyira kaba go nyara wurendi mosiri aken wurnu itande gere sigume ga kata nan kontai nay anta si ma witande gere sigume ga kata nan kontai kemra ogun sahabanun surahil nya alla haren sahabanun ingan taw mosiri Amr bin Umayyah ad-Damri wari aro Abdullah bin Khunais kusurahili kunyan taw ternen mosiri kita Amr bin Umayyah ad-Damri ara fere khoniya akata hirnde yana ti Khubayb hurena kita ara wasan na suturi na monsuro na suturi kita khanari jongo i Madina aw munana ndiga Madina agare jongo i Madina aw munana ndiga Madina sa kita ke dingira yoy woti kenda dajinan dingira girimbote wono kita akahana munana ndiga rono ni tumembuni ken girimbote aro ken girimbote akuma tumembuni ango hamana dawa jamana yo kusari dawa ngara gireke worana kana sedu girimbote ke gireke kama ja ken kaw girimbote ke nokutu akana munana ndiga itumembuni no kembere kenga ya watibe akendi Amr bin Umayyah ad-Damri ni girimbote ke nay lara nda ken kana somite girimbote ke awara itumembuni no kembere agarani no ateli ke ange no koy kenno ko Amr bin Umayyah ad-Damri rajabati ke gili bani Bakr qablan sirwi way agema dawa jamana ke de men banu Bakrin ke kembere
ati amatu nanti basin sireni kinya wati ya kahanaro girimbo tegeri akahana tawu asaw aga saw wati be himbe ya problem wa akenda suge wako ken suge kenya basi kena kangai are kanne muratu suge ke atakamu ati falastu bi muslimin ma dumtu hayya walastu adinu dinal muslimin atike koni kenta yana islaminga abada madamai go ngarnta woni I koni ta islama wono few madamai go ngarnta woni kenna ya le islaminun dina ikenda na abada kitara kyako ne kanne muratu tike kenya watu we amr ibn umiyata damuri ramiri nona tika sirikala kallen posire kya sirikala kallen posire ketara tono agatla suge watu we asaw nan kange ala kange watu we amr ibn umiyata damiru ratu nan tara lilin kita kongoni watu we ketari lawmuni na kangande keto na usagra tuta gijimedi matutu mogobure kenya bane na to kongo keri aya unde ngi lagara akema ngi dinare hilakari na ya ga kedde ambre bego nantike ko interno islam nun dinan madame o nganta woni wa interno islam nun dinan few amru bunum ya tara kari agara karwati we akahana giri ni jongo madina giri ni jongo madina kena ya quraysun kana rasuluhi liqi iwodi ana qibare mundu madina iwodi ana allah ran qibare mundu kembra amru bunum ya tadamiru al kun suro ile khanari kadime kileli ala kun kadime kembra ati kun suro lira ini dukini re yaro iga bikalli ini dukini kenno kusi bane muna murdi bane dike onti dukino keta kendo diamenga wonini bane kenno kusa kusagara kalam futu na kusagara sapikenga kenno kusi ken saunan kara ken saunan ja bo bane kema khota ira kare kendi dukini kengar dukini ketara ken kitumbil sita halle na kengari kane ketaro kendi ga madina kennani amru kena salmat bin salama kenke madina abdos kibaka keta uma amru bin umiyata damiru ma akhbare kita ma ala harani men ga ala harani ga jote aure sahaba non kana ga jote akhbare mure keta atoke mwari magorno madina kenai agara kayo non kawar munana be kiten sita hale keta kenga ma qirsu wono kungara warbane kuntu ko hay ki hay amru umiyata ad-damiru yai amru bin umiyata ad-damiru tikenya hayki lemnon koni tarunga sawgeni kena madina hakaya nanti amru bin umiyata ad-damiru amari besu jotawri kimra lemnon garatu nanti amru bin umiyata ad-damiru ari kenna usui iri tambaga kata Allah haringa madina lemnon kenna yosangana iri tambaga kata Allah haringa nanda ko Allah haringa nemano kisira kama nanti amru bin umiyata ad-damiru nantari kin Allah haringa alita musri aqana tlemu Allah harin karai keta mana bure bega wa maga ken kahirun kabar mundana ke akiden sidnga hale ari ke tikin Allah harin nuwa ara gari wati be kabare bega dangi kengani agara serbe kare ken Usman bun Malikiya ara gara himme kare girimbote noni ara gara Khubayb hurenyan kande be na hure londi na suturi ara haigara bane bekari na bane liga na kimana burawo na litai ara gasu ko mandan sawu Allah harin tarungama kana Allah harin ya ali musri Allah harin ya ali kimra Allah harin da duwa nya ta khairinga Allah harin da duwa nya ta khairinga kembrenga kebegani salamata keben salamata bun aslamai ikindeke akbarin hage Allah rengara khi aro amru bun umiyata ad-damiru ken akbarin hage kembrenga misan singabo o lengi khalige siginere Allah gana dunga tay kotatana o dangin tay har sabadir dungonu ni saw atarun kama kembro duwa on karna wata Allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi wa ya mujiba da'watal mudittarin rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma anta tarhamna farhamna bi rahmatin tu'inina biha ar-rahmat man siwak ya rabbi amartana bi du'a wa atana al-ijab warzuqna qabla al-maut at-tawbah wa 'inda al-maut ash-shahada wa ba'da al-maut jannatan wa na'ima bi rahmatika ya أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.